Na štvrtok bude uglavnom suho, a temperatura bude rosnúc. Bude premenljivo pohmarené so s malo slunečnými intervalami popoladnju. Šnih še rozpušči. Bude duť zmocnjeti juhovostočni vitor u južnim Banatu, mocnosci jednej burije so vderenjami i po 100 km na hodinu. Pricisok ponad normalu. Minimalna temperatura od 0 po 2 stupnji, a maksimalna od 8 u Srime po 11 u Veršcu. Na pijatok ceplejše s umerenim i zmocnjetim vitrom u Pomoraviju i Podunavju. U drugih krajoh vitor slabši vostočni i sjeverovostočni. Na sjeveru uglavnom slunečno, a na zahodu i juhu premenljivo pohmarene. Bude duť smocnjeti juhovostočni vitor u Pomoravju i Podunavju, a u drugih krajoh umereni vostočni i sjeverovostočni. Pricisok ponad normalu. Minimalna temperatura od -2 po 2, a maksimalno od 6 po 10 stupnji. Na sobotu i nedjelju išće ceplješe so slabim premenljivim vitrom i dnjovu temperaturu dakus ponad 15 stupnji.